الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان وسلم تسليما كثيرا وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami aram Islam, alhamdulillah. Yan naisap kamo hati ko, imaalok kamo waktu ini insyaAllah. Santa si mga silayan, Wild FM, yan naisap na nanayho insyaAllah ta'ala. Na salam doa amon kanyang katantan, yan naisap kita niyo programa na to, pangadyan sing kita niyo sarta panghimati sing guru na to kalasahan ang indimil ka to pangadyan waktu ini insyaAllah. Na di na ako magpalukay, hitukbal ko yung guru na itong mulia, wero na lukay yung kan Sheikh Zanzibar Jamaah Ali, wal yatafadal fadilat ko mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wasyukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syani وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, mga kialasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, itukbal na to in pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala simatan pagmabuka iban subay tuod kita nyo mag-us-us huminang sinhi kaampun kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala iban damit yan subay kita nyo mag-us-us huminang sinamuin kakahinang kariridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala isiyusiyo kya hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala huminang sin amal ibadat huminang sin karayawan amin pardaakan dahing Allah subhanahu wa ta'ala mattan sila na ini in manusia nagparuntungan dahil di naman hadunya labi awla na adlaw akhirah. Adapun in mga sila amo insimulang pardaakan iban hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon pagduarwa sila na in manusia nalugi dahil di naman hadunya labi awla rin dito adlaw akhirah. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala mattanto din Allah ta'ala in siya kawasahan, in siya dayahan, in siya rin magkaunahan uno-uno rin haipon niya. In Allah subhanahu wa ta'ala di makamudarat kanya isiyo-siyo in nagmaasiyat matu kanya. Iban damit yan isiyo-siyo in nagtaat kanya rin day sa makamumpaat matu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't malengkan mangkaw nagtaat iminang singkarayawan iban iyan iban mo yung mga piyanglangan niya in katanyan magbalik maun kaymo ikaw rin makahasil singkarayawan tutungbasan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Damit kanin Allah subhanahu wa ta'ala di siya magkaunahan dahil haipon niya minsan pa nagmaasiyat himinang nadusain ipon niya di damahalin in kakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na singkaway ta sin Allah subhanahu wa ta'ala hadisul qudsi law sin Allah ta'ala ya ibadi innakum lan tablughu darran fatadurruni walan tanfa'u naf'i fatanfa'uni. Ya ipon ko lang sin Allah subhanahu wa ta'ala mattantuod di makaabot maring kamudaratan minsan pauning kamudaratan paabotun nyo marikaku. Iban damit yan di day sab mabot marikaku in uno-uno kamumpaatan paabotun nyo marikaku. Hasabab din dito di mahalin in Allah subhanahu wa ta'ala sibuday kaunan sin ipon niya naghinang karayawan at tawakan naghinang kangian di mapinda in kakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Imran wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr innahum lan yadurru Allah shay'a. Iban di tuod hikalam makaymo in mga sila nag-us-us suminang sing kakahinang kufur mattantuod di sila makamudarat pa Allah subhanahu wa ta'ala hang sulat uno-uno. In kakahinang amal salih mga tayo manghud na mahakam Islam in ini amunayni in parsababan
Sinkatan karayawan da hindi naman hadunya labi awlana adlaw akhirah. Insa laggo-laggo amal ibadat iban sa rayaw-rayaw amo na yung kakahinang simpangatayan. Biya na simpag-iman, biya na simpagtawakkal pa Allah Ta'ala, biya na simpagwat-wat sintutumbasan dengan Allah Ta'ala, biya na simpagmabuka kaniya, iban sin uno-uno na fardakan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, amo in lumabay din doon hapangatayan sin tiap-tiap manusia. Ingkatan kakahinang sin manusia, biya na sinasabot sin kitanyo, in ini di inhikahagin pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lang sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa iyamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu, wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi, yusibu man yasha'u min ibadihi, wa huwa al-ghafurur rahim. Lang sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bangin Allah Subhanahu Wa Ta'ala dumihil kamudaratan haipun niya, wairuun na makaig sin kamudaratan ipigirihip sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bang siya mawaya dumihil karayawan haipun niya na wairuun na makapagbaya, wairun makaig sin karayawan, wairuun makapindakan niya kamudaratan daing haipun sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. In Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat kawasa. Ingkakain ang sinanggaw takbaran amal salih, amal ibadat sinanggaw takbaran si manusia, in ini miyagad sadya simugpat sadya maun pagkakahinang sin pangatayan. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Matantuod lang yung katan kakahinang lumabay siya, sumarta siya rin doon haniyat. Uno-uno inaniyat mo, amuray sabyat to intutungbasan sin amal ibadat mo. Asabab din dito subaytud dayawon sin tiap-tiap manusia inniat niya. Subaytud pamunturon inniat niya, amuin bang siya nag-amal ibadat, subaytud karuna sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun isabing kakahinang mangi, in kakahinang mangi, amuray sabini in parsababan bang may tamag kajulja na in manusia da hindi naman hadunya labi awlana dahil dito adlaw akhirah. Nang sinullah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. In uno-uno jumatu kahagin hawabaran yung musibah, uno-uno jumatu maun pagin hawabaran yung musibah, inyan dahil haparsababan sin kakahinang niyo, dahil haparsababan sin kakahinang sin tiap-tiap manusia. In ipon sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, naraak sila mag-ibadat, naraak sila magtaat, naraak sila si uminang sin uno-uno kakahinang amuin fardakan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Damit kan inipon sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, in sila nalang daisab, in sila liang sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, huminang sin muharramat, huminang sin mga hiyaram amuin pianglangan ng Tuhan Rabbul Alamin. Na in panglangan ini pianglangan hakatan waktu, tiap-tiap haram pianglangan hakatan waktu di mutuj sa manjar hinangon. Adapun in kakahinang amuin hinang marayaw, in ini piarda akan tud kato tanyo sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iban in kakahinang mangi pianglangan kato sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukun sadya hakatan waktu bat malainkan labi awla hakahina kusan sin kabuhi mo, dia aktud kau sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala mag-ibadat matukan niya. In sarayaw-rayaw kakahinang sarayaw-rayaw ibadat si manusia, bang siya nakapag-ibadat hakahina kusan sin kabuhi niya. Iban sangi ni naisab kamatay sin manusia, apabila in manusia iabutan sin kamatay naghihinang maasiyat, naghihinang sin hiyaram sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, naghihinang sin pianglangan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkaw iabutan sin kamatay dahil di hakahina kusan sin kabuhi mo, naghihinang mangi pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ikaw na yan in manusia na lusong dahil di tuha adlaw akhirah. Law sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, matantud in bistahun kakahinang amal ibadat sin manusia dahil doon hakahina kusan sin kabuhi niya. Nasabab din dito in tiap-tiap muslim, in tiap-tiap bariman, suway tuod magmuhot-muhot siya huminang sin karayawan,
labi awlan na hakahinapusan sin kabuhi niya. Asabab din dito, inmaddan bariman, subay niya aniban, inpianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay niya aniban, inhiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban hinangunin pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya minsan siya abutan sin kamatay, marayaw, inkahinapusan sin kabuhi niya, tumakliad din di hadunya, muimat tu paadlaw akhirah, nagdarasya sin luto marayaw, luto di magkabalus, amunain amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab din dito, isiusiwin tiyawfiqan, isiusiwin hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, huminang sinhinang marayaw, hakahinapusan sin kabuhi nila, sila nayatuin mga manusia, nagparuntungan din di hadunya, labi awla na nagparuntungan tuod sila, din dito adlaw akhirah. Iban isiusiwisab, inliyaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin nakahinang sin kakahinang mangi, hakahinapusan sin kabuhi nila, sila nayatuin mga manusia, nalusong din dito adlaw akhirah. Asabab din dito, in Allah subhanahu wa ta'ala, nagmuhut-muhut tuod, nagwasihat kato tayo. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tukatihi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya kamu mga bariman, law sin Allah subhanahu wa ta'ala, pag mabuka tuod kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala, simatan pag mabuka, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Iban ayaw tuod kamu makimatay, bat malainkan subayin kaaunan niyo muslim. Asabab din dito, intiap-tiap manusia, subay tuod magmuhot-muhot siya huminang sing karayawan, amuin kakahinang sin muslim, kakahinang farda akan din Allah subhanahu wa ta'ala. Inkahinapusan sing kabuhi, sing kita nyo mga taymangod na muha kami Islam, ini landot tuod mahal ka, subay tuod ayaw puton na to, subay parihalaon na to, ingin hawawaran na to magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, karena di na to kaingatan bangko no na to ipagbakin kamatay. Ini parkala tiapok ka to tayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupayin mga sila bariman, uminang nasadya sila sin kakahinang amuin karayawan, amuin karidaan sin Allah ta'ala. Iban hasupaya hakatan waktu, aniban nila natuod, inpianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena bang sila abutan sin kamatay, in kabayaan sin tiap-tiap bariman, in siya halom ka Islam, in siya halom pag-agama, in siya halom pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanalong sin Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man kana akhir kalamuhu la ilaha illallah, dakhala jannah. Isiyusing kahinapusan sin kabuhi niya, makapamung siya sin kalima la ilaha illallah, makasud tuon siya palang sin sulga. Ini tanda, bang di mayaw in kahinapusan sin kabuhi mo, biya na sin makapamung kau sin kalimatut tauhid, makapamung kau sin kalima la ilaha illallah, wayun pagduarwa, diaitaan kita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makasud kita palang sin sulga. Hangkan na mga sila kanabihan, labi awla na Nabi na to Ibrahim alaihi salatu wassalam, iwan pasinduhain kanabihan, nagpatumtum tuod sila kahinap aka mga kaanakan nila, in subay tuod di sila makimatay, bat malainkan subay sila halom pag-agama, subay sila halom ka-Islam. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, suratul Baqarah, wasa biha Ibrahim banihi wa Yaquba, ya baniya inna Allah astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nagwasiyat Ibrahim alaihi salatu wassalam anak niya, iban Yaqub alaihi salatu wassalam, unin akin nila, ya baniya inna Allah astafa lakumuddin, ya kamu mga anakku, magtantulin Allah ta'ala pininin agama amunin pag-agamahan niyo, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayaw tuod kamu makimatay, bat malainkan suwayin kaaunan niyo halong ka-Islam. Damit yanin mga sila, magpangayo sila dua pa Allah subhanahu wa ta'ala, maman sila abutan sin kamatay, halong pag-ibadat, halong pagtaat, niya makad hakabayan sin Allah ta'ala, iban hakabayaan sin Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga mga pangdua sin mga sila ulil albab, Rabbana ghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan namu, ampunan pardusahan namu, iban kiparatay kakahinang namu mangi, wa tawaffana ma'al abrar, iban pataya kami
mag-agad-agad iban sin sila amuin nagtatagipon himihinang sin karayawan maun kay mo ya Tuhan namin. Manusia magpinday-pinday pangatayan nila. Iman si manusia magtaas magbaba. Al-imanu yazidu wa yanqus. Magtaas magbaba in iman. Yazidu bi ta'atir rahman. Tumaas in iman bangkaw nagtaat patuhan. Wa yanqusu bi ta'atir syaitan. Iman in iman magbaba apabila kau miyagad na hapang hindu kawayan sin syaitan. Asabab din dito in Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may taikatu tanyo. Innal quluba bani Adam kullaha baina asba'ain min asabi'ir rahman ka qalbin wahid yusarrifu haythu yasha. Matantod lang si Nabi Muhammad in pangatayan sin anak Apu Adam, in katan pangatayan sin anak Apu Adam, inyan nakabutang hapagbaya singgula may sin Tuhan Rahman. Pindahon niya haun-haun ning kabayaan ni pindahon. Hangkan na rin hapang hindu asin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Tuhan namu, ya kau magpipinda-pinda sin pangatayan namu, patap-tapa, pindahan pangatayan namu, magtaat maun kaymu, magibadat maun kaymu. Asabab din dito mga tayo manghud na muhakam Islam, in amu in kabuhi marayaw, hakahinapusan sin kabuhi si manusia, ini amu na ini in suway pagmuhut-muhutan sin tiap-tiap bariman, karena minsan pabiyariin in taon sin amal ibadat mo bang in kahinapusan sin kabuhi mo kimangi damikyan kumangi din kabuhi mo rin dito adda akhirat. Damikyan minsan paisap kimangi indeng hapanag na sin kabuhi mo bang in kahinapusan sin kabuhi mo dimayaw in kabuhi mo adda akhirat wayron pagduarwa dumayaw na tuod siya sablong sin Nabi Muhammad innamal a'malu bil khawatim mattantud in kakahinang sin manusia bistahun dahin noon hakahinapusan sin kabuhi nila. In kabuhi marayaw hakahinapusan sin kabuhi si manusia mataod in parsawaban. Subay mo rin sa ginangon in parsawaban hasupaya kau tumaptap magibadat, hasupaya tumaptap dumayaw in kabuhi mo sampay na sadya dahon magbutas in kabuhi mo rin dihadun niya ini. Dahil mga parsawaban mahinang marayawing kahinapusan sin kabuhi si manusia amo na yung pagparat sa Allah subhanahu wa ta'ala iban pangagari hasunat sin Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lang sin Allah subhanahu wa ta'ala man kau nag-amal ibadat hinang min pardaakan iban liyayuan min liyangan naritud kaulauhan sin Tuhan mo Rabbul Alamin lang sin Allah subhanahu wa ta'ala inna la nudiyul ajra man ahsana amala mattantuod in kami di namutud pasaran di na mulugpasun isyusin huminang sinhinang karayawan. Harwaing aya lang sin Allah subhanahu wa ta'ala wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala yakhafu zulman wala hadma. Isyusin naghinang sin kakahinang marayaw sarta insaya un bariman na mamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala na wayroon na kabukaan niya wayroon na kahanggawan niya bat insyaan niya yahun sabab in Allah subhanahu wa ta'ala in siya Tuhan mabuntul in siya Tuhan aun kaadilan wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum bukunin kaaunan sin Allah subhanahu wa ta'ala lupasun in kakahinang niyo hinang marayaw inyang tumbasan dakan niyo sin Tuhan Rabbul Alamin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil pahamanga parsawaban mahinang marayaw in kabuhi sin tiap-tiap sin manusia hakahinapusan sin kabuhi niya subay niya tud parihala unin sambahayang labi awlana in mga sila sambahayang labi awlana in sambahayang barjamaah. Aun deng mga manusia magian sila in kami nilaw niya misang kami magsambahayang malanod deng pangatayan namo at ini amurat timbis taon kanila sin Allah ta'ala minsan sila rin magsambahayang asal deng pangatayan nila malanod sa kaula-ula minsan sila rin magsambahayang makasudda sila sulka. Minsan sila rin di magsambahayang sa binangin nila malano din pangatayan nila rin na sila magdusap Allah Ta'ala. In manusia bihato biya dasat ko si mga manusia imian sila. In kami nilong niya minsan kami rin na magpanot brush mahamot din si mudnam. Di kaunon sin akal di ko magpanot brush sa kalimahat mahamot din si mudnam. Dire sab kaunon sin akal
malano yung pangatayan mo sa kalini ko magsambahyang. Asabab din dito imano siya naraakton sin Allah subhanahu wa ta'ala magsambahyang. Labi awla na mga sila kausuhan. Subay tud parihalaon nila in sambahyang barjamaa. Law sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sallal bardain isyusim makasambahyang sin sambahyang asar. Iban sin sambahyang subuh. Ini siyabot si Nabi Muhammad karena amoy ni in madaran pagkalupahan si manusia. Amoy ni madaran pagkatinggalan si manusia sambahyang berjamaah. Bang muna parihala indua sambahyang ini. Sambahyang subuh. Iban sin sambahyang asar maparihala muna yung katan sambahyang. Bang maparihala yung katan sambahyang. Janjian kita nyo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sallal bardaini dakhala jannah. Isiyusuy makasambahyang. Sin dua sambahyang ini makasud siya palom sin surga. Haro kayong pasabab mahinang marayawing kahinapusan sin kaboy sin manusia. Amo rin pag-iman iban pagparihala sin ginhawa barandayng haro kayong tao. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Isiyo sin nag-iman namarat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban nagparayaw sa singgin hawabaran niya hapag kahinyamano siya. Long sin Nabi Muhammad, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Wayruun na kabuhaan niya. Iban wayruun na kahanggawan niya. Karnin Allah subhanahu wa ta'ala amuratin tumawfiq kanya. Amuratin humidayat kanya. Pabuntulun na sin Allah subhanahu wa ta'ala in kabuhi niya hakahinapusan time tumaykod siya din di hangin lupaan. Din pahamang parasababan mahinang marayawing kabuhi si manusia hakahinapusan sin kabuhi niya. Amo na in pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala labay ding hapangahari sin parda akan niya. Iban ding hapag-anib sin mga piyanglangan sin Tuhan na tu Rabbul Alamin. Subay na tu tujat tu hinangun law sin Allah subhanahu wa ta'ala wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha wa la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Daa katulong sin Allah subhanahu wa ta'ala in ahlimu in pamilimu mag-ibadat labi awla na magsambahyang in kami lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kami mangayo kanyo tutungbasan, di kami mangayo kanyo karayawan, di kami mangayo kanyo riziki. Nahnu narzukukum in kami lang sin Allah subhanahu wa ta'ala kami in magriziki kanyo. Wal aqibatu littaqwa in amuin pagdirihil ikab, pagdirihil karayawan, pagdirihil tutungbasan ha mga manusia nagtatakwa, nagmamabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil pa mga parasababan mahinang marayawing kahinapusan kaboy si manusia amo na in pag-anib dahil nga hinang kabair, dahil nga hinang dusa dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nung sin Allah subhanahu wa ta'ala, in tajtanibu kabaira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Apabila nyo lang sin Allah ta'ala kaaniban in kabairu dhunub amo in dusa rakula pa Allah subhanahu wa ta'ala amo in piyanglangan kanyo sin Tuhan nyo long sin Allah ta'ala nukaffir ankum sayyiatikum kiparatun na mo in pardusahan nyo wa nudkhilukum mudkhalan karima iban pasurun na mo kamu pasusuran mulya amo na in pasurun kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala palam sin sulga niya unin syarat niya subay na to kaaniban inday nga mga dusa sa laggo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil pa mga parasababan mahinang marayawing kahinapusan kaboy sin manusia amo na in pamahugbog sin panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban pangagari dahil nga mga kakahinang sin muhajirina iban ansar long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam long sin Allah subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Mattantuod in kaunan sin rasul niyo siyanin suntuan niyo huminang sin suntuan huminang sin kakahinang marayaw iba na hisiyusiyo rin kaniyo in nagaangan-angan amo in marani magbakin Allah subhanahu wa ta'ala
wadhkurullaha katsira, subay pataurun niya in pagzikir niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إما sila nakauna, amuin waktu nakauna yattu, amuna imma sila muhajirin iban ansar, amuin mga sila tao Madina iban tao Makkah, iban na hisiyo-siyo na inmiyagad kanila, miyagad ha mga panghindu iban kakahinang nila, sila na yattu in karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sila ray sabyattu in nagrida pa Allah subhanahu wa ta'ala, na imma sila yattu, sila na yattu in tiyagamahan sin Allah subhanahu wa ta'ala sulga, amuin sulga aun daynun hababa sin pamaybay nila sapa mag-anod halaw sing asasom sing kabayan nila, tumaptap sila maghula, daynun hasarayaw-rayaw paghulaan, amo na insulga sin Allah subhanahu wa ta'ala, tiyatama hamanga sila bariman. Daing pahamang hinang marayaw, bang natuini mahinang, taupikan kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang marayaw yung kahinapusan sing kabuhi sing kita nyo. Amo na yung pag-alib si manusia, daing hamanga panganyaya hapag kahinya manusia. Nang sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma haramullah. In muslim subay niya maparihala impag kahinya muslim, intay manghud niya muslim, sindila niya iban sindima niya, bimakna bang niya maparihala in lima niya iban sindila niya, di siya manganyaya hapag kahinya manusia, di siya maminsana hapag kahinya manusia, di siya manglimot, di siya mangudyo hapag kahinya manusia, amunayat in pagyanon mattan muslim sahun na Allah subhanahu wa ta'ala. Haruwaing hadis lang si Nabi Muhammad, wattaqi da'watul madlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Kabuga tuod kau hapang Hindu asin mga manusia na anyaya mo, karena in mga manusia na anyaya wayroon tampan niya haantara niya iban sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon haut niya apabila siya nangin dua nangayo siya dua pa Allah ta'ala, wayroon pagduarwa taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala in panginduaan niya. Dahing pahamang kakahinang marayaw, subay natutud hinangon, hasupaya mahinang sabab, in kabuhi singkitan nyo hakahinapusan, dahing doon hapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuna in pagmarayaw hapagkahinatu piya panjari. Subay kita nyo huminang, kakahinang marayaw hapagkahinatu manusia. Sibu dahing kakahinang si manusia yan muslim, atawakan bukon muslim, sibu dalasya mo iban taurukain mo, sibu dapang daigbay iban sin taurukain, subay kau huminang sin kakahinang marayaw, karena inyan mahinang daysab, para sababan in kahinapusan sin kabuhi muray nun pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniyan, falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. In mga sila nagnafaka, nagtabarru, nagsadak kasin pangarta nila, hawak tudum iwan hawak tu adlaw, sibu na nakatatampal iban nakatatapuk, fala khawfun 'alayhim 'inda rabbihim, wayroon nakahanggawan nila, wayroon nakabukaan nila hadit tuhatuhan nila, wala khawfun 'alayhim, iban wayroon nakahanggawan nila, wala hum yahzanun, iban wayroon nakasusahan nila. Bangkaw nagtabarro, nagtanapaka, nagsadak kasing pangalta mo mga tao miskin, nalaw sintuhan mo, wayroon nakabuhaan mo, wayroon nakahanggawan mo, karena Tuhan mo na magparihala kay mo, sabab sin pagnapaka mo, sin mga pangalta mo. Dahil pa mga parsawaban mang nato ini mahinang, dumayawin kahinapusan sing kabuhi sing kita nyo, amo na pag-anib, dahil hakakahinang bidaa, kakahinang bako haagama, mattanto rin kamudaratan sin bidaalan do dakula, iba rin kangian niya makapiriglo, in bidaa, siya na, in mang lalaki sin pangatayan, iban mang lubo sin agama, iban inut-inut mabatal in ka-Islam sin manusia. Ang kanna, dia aktor kita nyo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
papamaubuon sin sunnat niya. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Baubuin niyo tuodin sunnat ko. Iban sin sunnat si mga khulafa ko. Sunnati Abu Bakar, sunnati Umar, sunnati Utsman, sunnati Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Bangkaurit na mga mga sunnat nila ini. Nakansiyo na sunnatin iakaran mo yan. Matantod na kahinang nagaw sing kakahinang baguha agama. Ang pabangkaw himinang sing kakahinang baguha agama. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Hisiyusin huminang sing kakahinang hawairoon namo nahinang long sin Nabi Muhammad. In kakahinang yaon di datay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Allah ta'ala, wa man yuti Allah wa rasulah, isiyusin nagtaat pa Allah, iban nagtaat pa Rasul niya. Faulaika ma'alladhina an'ama Allahu alaihim, sila na yagtuin nakaagad hamanga sila kaya nikmatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-agad-agad sila karayawan tutumbasan din Allah ta'ala. Isin iban nila mag-agad ma'an nabiyin, makapag-agad sila iban sin sila kanabihan. Was-siddiqin, iban sin mga sila na mamaratsaya. Was-syuhada, iban sin mga sila parang sabil. Was-salihin, iban sin mga sila nag-amal salih. Wahasuna ulaika rafiqa, iban dumayaw na tuwing pag-agad-agad nila. Iban sin mga sila kanabihan, mga sila parang sabil. Unin sarat din dihay ni subay sadya kita magtaat pa Allah ta'ala. Iban magad kita hakakahinang sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dahil pa mga parsababan mahinang marayaw in kahina po sin kabuhi isin kita niyong amunin pagpangayo dua pa Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala narak niya kita nyo mga doa kaniya. Lang sin Allah ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. In awisin Tuhan nyo pangin doa ka mo marika ko tay maunkin doaan nyo. Na subay kita nyo mga doa pa Allah ta'ala. Karna in Allah subhanahu wa ta'ala diyaitaan niya kita nyo. In tay maun niya irihir niya katutan nyo. In uno-uno na in pangayon na to kaniya. Lang sin Allah ta'ala law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yad'u li akhihi bilughaib illa qala al-malik amin wa lahu bimislihi. Wayrun dayng haipon, wayrun dayng ha muslim in mangayo siya dua pa Allah ta'ala hatay manghud niya muslim bat malaingkan mamungin Allah subhanahu wa ta'ala amin. Diyay masin Allah subhanahu wa ta'ala in panginduaan niya. Damikyan bang siya nangindo apag kahinya muslim dihilanday sa sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan, dihilanday sa sin Allah ta'ala tutungbasan biyasin ini karayawan hirihil hatay manghud niya muslim amu inti ang ayuan niya doa. Asabab day dito suway kita nyo mangin doa maman amuin maawon in kahinapusan sin kabuhi isin kita nyo dahin doon hapagtaat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mataud na sadya intimay kudain di hadon niya ini bang mo sila patumtuman sing kalima la ilaha illallah hasabab sing kakahinang nila rin di hadon niya mataud inihinang nila para sababan amo in hikalupan nila pa Allah ta'ala, hikalupan nila pa pag-ibadat bang nilahihinang kakahinang maasiyat di hadon niya hakahinapusan sing kabuhi nila di na sila hidayatan, di na sila taufikan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga kiyabay takisa sin mga sila waktu na kauna amo in iabutan mangi in kahinapusan sing kabuhi sing kamatay sin manusia kiyabay tayo Abdul Aziz ibn Abi Rawad in akin niya hadartu rajulan indal maut yulakkan la ilaha illallah. Nakahadir ako lang niya hambok usog hawak to siya iabutan sing kamatay doon man siya maray na mapatay tiyulkin siya diya pamung siya sing kalima la ilaha illallah. In agi sindahin doon nagtulkin kanya qul la ilaha illallah pamung kaw sing kalima la ilaha illallah sa inhambok uso ini di siya makapamung sing kalima la ilaha illallah bat malain kain agi niya doon siya hakalima amuin pagkufur pa Allah subhanahu wa ta'ala. May tayat to ni makapamung imanu siya sing kalima la ilaha illallah iya subang uning kabuhi niya fasaaltu anhu iya subukulaw niya bang uning kabuhi niya فَإِذَا هُوَ مُدْمِنُ خَمْرٍ in kaaunan niya mag-iinom siya alak. Damikyan ang bukusog iabutan day sa sing kamatay doon man siya maray na mapatay piya patumtuman siya sing kalima la ilaha illallah
may ayat tu papatumtumo ni manu sa sing kalima la ilaha illallah. Sablong si Nabi Muhammad, man kana akhir kalamuhu la ilaha illallah, dakhala jannah. Isiyo sing kahinapusan sing kabuhi niya la ilaha illallah, makasud siya palong sin surga. Na yung mga manusia ini, di sila makapamung sin la ilaha illallah. Unin agi niya, hakahinapusan sing kabuhi niya. Hawag tuman siya piatumtum sin la ilaha illallah. In agi niya, asyara bi ihda asyar. In hangpo law niya bayaran hangpo tag-isa. Amo na ito yung manusia nag-uusaha, sinusaha ganda riba. Nag-uusaha, sinusaha 5-6. Nag-uusaha, sinusaha interes. Amurat ito yung katumtuman niya, hakahinapusan sing kabuhi niya. In agi niya, asyara bi ihda asyar. In hangpo law niya bayari ka, hangpo tag-isa. Magpautang siyang pilak, babayaran niya hangpo tag-isa pilak. Amurat ito yung katumtuman niya. Kalupahan niya ng kalima la ilaha illallah. Subhanallah. Damit ka na mo kusog. Inusog ini paniniga. Kaya tumtuman man sa sing kalima la ilaha illallah. Inagi niya si jara. Siga kulong niya siga ko. Mabaya siya simiga. Amunat yung kahinapusan sing kabuhi niya. Yabutan sa sing kamatay. Uy siya nakapamung si la ilaha illallah. Kabayan niya simiga. Kahinapusan sing kabuhi niya. Miyog tuin napas niya amunat. Tuin last kalima. Sing kabuhi na timay ko din di hadun niya. Si jara, siga kulong niya, siga. Subhanallah. Ang bukusugin ni damik yan, yabutan sing kamatay. Piatumtuman sa sing kalima la ilaha illallah. Unin agi niya. In agi niya, ridal gulamu fulan, ahabbu ilayya min ridallah. In karidaan lang niya sinambok manusia yaon, labi pakabayaan kureng sing karidaan sin Allah Ta'ala. Subhanallah. Kahinapusan sing kabuhi, mamayat di mapamung mo. May taunin kakahinang sin manusia ini. In kakahinang sin manusia ini, masub siya maghinang hiyaram sin Allah Ta'ala. Masub siya maghinang sin kakahinang zina. Hiyaram sin Allah Ta'ala. Hiyaram sin Allah Ta'ala mag-asawa, matusag siya minang sin kakahinang zina. Damit kan hambok usog, magiinom ala. Kahinapusan sing kabuhi niya, piatumtuman siya sing kalima la ilaha illallah. Unin di matukan niya, namutiin bayho niya, napindan walna niya, napinda rin tibayhuan niya. Usang pa siya namu, miugat sampai miugat indila niya. Di siya makapamung sin la ilaha illallah. Akahinapusan sing kabuhi niya, unin pamung niya. In agi niya, isyrab anta thumma sqini. Inom kaulong niya alak ang pamuapo dihil, ang pamaputuang. Amay ti manusia, magiinom alak. In kaya tumtuman dah kahinapusan sing kabuhi niya, magiinom siya alak. Aw nang bukusog, mari siya mapatay. Dahil para alhamdulillah, wayron siya piyatay sinullahu ta'ala, piyatumtuman pa siya. Doon man siya tiyorkin, kaya patumtuman siya sing kalima la ilaha illallah. In agi niya, miugat lang yan dila ko. Biya sa panton lang niya, on dila, amuin, dila sin timbangan niya, on amu yato mag-agpangharila ko. Mukat lang yan dila ko, di ako makapamung sin la ilaha illallah. Iya subo siya, bangunin kakahinang niya rin di hadun niya. Yung kakahinang niya, mag-usaha-usaha siya. Mga kulang niya magtimbang, di pa humundong marayaw, in amuin timbangan niya, on iyon ko na. Di pa sumaktuhang kakilo, iyon niya ng mga kamatisbihan. Mingkan, wayron patutiud niya. Sa pag-us-us sa dyan pagtimbang niya. Wayron niya diyahan na amarayo ni migot na himundong ng timbangan ang panaiyon. Asawab din dito, hakahinapusan sing kabuhi niya, miugat indila niya, di siya magkapamung sin la ilaha illallah. Nabiyari yun namang tiuod mo tuod pin ng timbangan. Tiuod mo yada sin timbangan. Wayron pagduarwa mo gatuodin dila mo kay na pusan sing kabuhi mo. Di kau makapamung sing kalima la ilaha illallah. Dami ka na mo kusog. Ini hima turen dito wala Saudi. Kaya ba itayin sinambok magliligo. Aw nambok kusog yabutan sing kamatay. Naraman siya matto papagliliguan. Law sin magliligo ini lando tud kamilong niya na ajaib. Sing kakahinang sinambok usog ini. Lando tud kami na ajaib. Bang unoy jima to hambok usog ini.
Doon man lang niya naraka mo. Sampai sung namo na siya liwuon. Sung namo man niya tulong niya siya liwuon. Aun kita namo magwa dayng hatay nga niya. Biya sa pantun nana. Bukon siya dugo. Bukon isab tubig. Magwa dayng hatay nga niya. Tiyakaran namo lang niya 5 minit sampai pahangko minit. Uy namo na siya piyego. Ada kala sakit gimwa dayng habaran niya. Tiyakaran namo mundong. Uy rundalong niya himundong sampai pahangko minit. Sampai pahangkajam, uy mundong. Masih magwa dayng hatay nga niya. Inatali namo lang niya. Bangi ni sakit dayng halombaran ding gimwa. Kain na pa yung naubos. Sa marilaw niya ini, aw nakakahinang niya duhaing, piya nyata na kanis ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pa dunya. Sampay lang niya, ligo na muna siya, masira magbuhay na yung hatay nga niya. Sampay siya put na muna siya, piutos na siya, singkuko puti, masira magbuhay na yung hatay nga niya. Sampay siyang bahayang siya, sampay diya na matupakubol, masira magbuhay ang sintay nga niya. Inana. Sampai kiubol na siya. Kaya kubol man siya. Kaya tukulong ahli na iya subugubang uning kakahinang sinusugin. May tabihay nin jimatukan niya hawak tuman siya nawapat. Inagi si makakilakan niya. In kaaunan sinusugin ni masub siya magdug kalangan. Masub siya magdungog music. Dahil harong paadlaw. Magdug sadya kalangan inhinang niya. Magdungog sadya kalangan inhinangon niya dumadlaw. Sampai aundeng ha mga bangay niya mag-aagama bang siya dihilan tape parungun siya sing Quran inhinang unin tape Quran niya bangkatan niya sin tape kalangan ang panadungun na isa di tuwid siya mabaya dumug sing Quran bat maling kaning kabayan na dungun amo sadya in kalangan dahing harong paadlaw asabab dahing dito in kahinapusan sing kabuhi niya kakahinang mangi dahing di pahadun niya piya nyata na paniksai dahil Allah subhanahu wa ta'ala na murah-murahan in kita nyo halawm tawfiq, halawm hidayat mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala iban pangayon tayo patuhan Rabbul Alamin mamman kita nyo abutan sing kamatay iban mamman bang niya kawaun na inya walihan sing kita nyo in kita nyo raindo na pag-ibadat dahil nun hapagtaat kaniya bukon kita nyo abutan sing kamatay dahil nun halawm club dahil nun halawm diskuhan dahil nun hapagkalangan, dahil nun hapagdaytan, dahil nun halam sini, dahil nun hapagzinahan, talayuon tayo, pangayoon tayo doa po Allah Ta'ala, mamman kita nyo, makalayo dahil hamang kakahinang ini, ibang pangayoon tayo, doa po Allah Subhanahu wa Ta'ala, mamman, in kahinapuksan sing kawi sing kita nyo, makapamong kita nyo, sing kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, long sin Allah Ta'ala man kan long sin Nabi Muhammad isiyu-siyuin kahinapusan sing kawi niya makapamung siya sing kalima la ilaha illallah wairun pagduarwa pasurun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala palawam sin sulha in kita nyo bariman wairun kahanggawan sing kita nyo wairun kabuhaan sing kita nyo banghihinang natuna in parsawaman amuin mahinang mahinang marayaw in kahinapusan sing kawi sing kita nyo hihinang tanyo pag-amal ibadat hihinang tanyo diaakan yaaniban tanyo indiangan jian-jian dakitan nyo sino Allah subhanahu wa ta'ala yusabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah pataptapun da sino Allah ta'ala inhilalaungan sin mga sila bariman dan di naman hadunya labi awlana dan dituha adlaw akhirah Allah subhanahu wa ta'ala in maghidayat katuk tanyo in magtawpik katuk tanyo in magpabuntul sin amal ibadat sin kitanyo hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Magsyukur Syekh sin sarayaw-rayaw pagpatuntum sarayaw-rayaw pengajian sin kisanyo amunain ini pagbutasan iban sin dunya ini amin halawm kita niyo pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala kita niyo halawm sin amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala na in mga yadto katan pagpatuntum katot taniyo insyaallah ta'ala madawhat na to
adlaw kana inshallah, adlaw amoy in pagbubutasan si Mano siya iban sindon niya ini. Amoy labi kay nakusan namin siya but niya doon harong mayan long niya in biya mga ikakabdang na to kahinapusan inimuklas in manahon din na rinobaran na to amin makakabdang kita sin la ilaha illallah sabab inyat to diyanji sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isiyo in kaunan sin Mano siya amoy in miyugto in manahot niya rin di habaw sing ini kahinapusan kaptangan niya in la ilaha illallah tanto sadya in siya makasul tulong sin surga na amad tulong niya in diya mga sarayaw-rayaw ini pagputasan si Mano siya amin wala kita nalawa panganal awak to mini in nyawalihan sing kita ni rin hayin hokaran na to labi-labi na rin kita ni halawman sin bulan mulya bulan amin sa lago-lago in pahala doon halawman niya na amin din na ito yung tulog pason insyaallah ta'ala dauton na to in mga pakaradyaan in hikatahinang doon hawak to yan insyaallah amoy in habang mayan wayroon malupas katutan yung sarta wayroon malipas dahil ng mga katahinang amin maurol na to matumat to insyaallah miyabag ini long takimukugdan haamoy in pamiat simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na in kami rin di ha maglis ini biya na sinari na wayroon maksud na mudugay magpasampay sa kasin kabayaan sin Tuhan na to Rabbul Alamin labay rin haamoy in pagpataran simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam murad to in kami wayroon maksud to kay buat malingkan magpasampay sa paamin labi marayaw bato konsin na to sin kita niyo makabuhi na to ada pun yung mga pakaradyaan long tawang aunding kamo pangatod sin kamo at wala kamo kiamuhan na mga pakaradyaan inyat to ayaw kita niyo mag-usos biya mga imyan magtuloy mangi sa wayroon amoy in long takawakan ta nagdara simpang Hindu kasabunalan dahil ha Allah subhanahu wa ta'ala inbukon inyat to katantan maksud katan paamoy in ikabatok na to maong pakaridaan sa Tuhan Rabbul Alamin na manjari pagkatubi ang mga masuk na to din wakto o sa natikapin mga 2 minute long ta itukbal ko marikan na puro na to ini miskin amoy in mamasa Quran ha hindi pa siya makapagbang insyaallah pag ito pa to. Ang pakita ini na 6:14 so pakita 6 minutes or 5 minutes ang pakita pang paso ini kaputin ng mga taonan niyo kasi mga inumun niyo pa sabatin ako sa time Singapore. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح
وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا صدق الله العظيم. So, hanggang minutos pa Marian, kasi sila mamu sinaka minutos so ini imabot na isa time amo ini pagbubukas yung kita ng katanda inshallah. So magkanya rin na inshallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.